Аласыздарбы балдар? Аласыз. Маанайыңар жакшыбы? Ооба. Жагымдуу маанай каалайм. Рахмат. Азыр биз математика сабагын өтөбүз. Анда балдар азыр сабагыбызды баштаардан алдында биз топко бөлүнүп алсак. Топко бөлүнүү үчүн экрандан чыккан санды өзүңөр келип басып тандап аласыздар. Канча сан чыкса, ошол топко барасыздар. Макулбу? Ооба. Кел. Biz hazır ekranda jomok çıkar, jomokko көңүл бурабыз. Men okup berem, kul koyup uk bular. İlgeri eki dost talağa barıp buğdaydın ürünün sevişti. Alar abdan ına dost boluşkan, doston sevilgen ürünü suğarıp jakşı bagıştı. Alar kanday dostlar eken? Ына dost boluşkan ekenler, bir-biri menен turuşpay jakşı жүрүшөткен. Ошентип күз келип, buğday bışıp баягы достор талаага buğdaydı çoğultup alуу үчүн барышты. Sen buğdaydı köp alıp жатасың, dedi birinci bala. Анткени senin buğdayın eki başlık, a menin başlığım bolso bir öyle. Emre etken birinci bala naarazı bolup gelir, sen köp alıp koyduğun der. Ulatabız. Jok deyip ekinci bala. Senin başlığın bir öğe bolgonu menen çoğ bolup жатпайбы? Demek birinci balanın aytkanı tuura eken? Tuura eken. Бирок анын баштыгы эмне экен? Чоң. Ал эми экинчи баланын баштыгы болсо кичинекей, бирок эки баштык экен. Андан ары жомок улантабыз. Достор, sen көп алдың, мен аз алдым деп талашып, тартышып отуруп, акыры бул маселени туура чечип берүүсүн суранып, топтогон эгиндерин көтөрүп, хандын алдына келишти. Кана балдар, айткылачы, хан маселени чечип берет деп ойлойсуңарбы? Чечип бере албайт. Чечип бере албайт. Эжеке. Улантабыз. Хан ойлонуп, бул экөөнүн чырын чече албай, элди чогултту. Демек, хан дагы эмне кылыптыр? Чече албаптыр. Ал элди чогултуп, элден сурайт экен. Эл чечип берет деп ойлойсуңарбы? Ооба. Ага ага жомок уланталы. Ошондо элдин арасынан чыккан бир акылман карыя ушул буюмду ойлоп таап, эки достун чырын чечип берди. Ал эми буюмду болсо тараза деп атады. Ал буюмду биз ушул күнгө чейин пайдаланып келебиз. Эмне деген буюм экен? Тараза деген буюм экен. Акылман карыя эмне кылыптыр? Ушул буюмду ойлоп таап
baktırır. Oylukta anan keyin эки досту урушturбай эмне кылыптыр? Сактап калыптыр. Урушturбай сактап калыптыр. Дос жомок жакшы аяктадыбы? Силерге жактыбы? Анда эмесе силерге мен таразаны көрсөтүп берейин. Бардыгыбыз эмне кылабыз? Көңүл буруп карайбыз. Мынакей балдар, акылман кария ушул таразаны эмне кылыптыр? Ойлоптап, достун эки баштыгын эмне кылат экен? Ченеп, экөөнүн уруштурбай эмне кылат экен? Ченеп берет экен. Ал буюмду эмне деп аташып келди? Карагыламекей. Биринчи достун баштыгы чоң, ичинде эмне экен? Будай көп экен. Ал эми экинчи достун тараз эмесин баштыгын кичинекей, ичинде будай эмне экен? Аз экен. Көп аз экен биз кантип билдик? Колдоп жооп беребиз. Бул жак кичине, бул жак оор салмактуу ыл деп түшөт. Оор салмак болсо эмне болот экен? Оор калат экен, ошол оор салмак жакка оор калат экен. Демек бул таразанын дагы жанына эмне кылабыз? Экинчи баштыкты коюп көрөбүз. Кандай болот экен? Кандай көрөлүк? Эмне болду эми? Тең болду экөө. Демек акылман кария бул буюмду таап эмне деп атаптыр? Тараза деп атаптыр. Бул тараза жөнүндө ким билет, ким айтат? Биз бул таразаны эмне качан пайдаланабыз? Колдоп жооп бериңиз, азыр түз отур. Майза? Биз дүкөндөн жемиштерди алганда. Жемиштерди алганда пайдаланабыз. Биз картошка, шекер алганда таразаны пайдаланабыз. Магазинден болсо буюмдарды алганда пайдаланабыз. Тараза демек биздин күнүмдүк жашообузда эмне болот экен? Керек болот экен, абдан керек болот экен. Бул тараза менен эмне кылат экенбиз биз? Салмакты ченейткенбиз, салмакты ченейткенбиз. Ал эми салмакты ченөө үчүн бизге таразалар керек болот экен. Бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө болот деп ойлоп жатасыздар? Ким айтат? Эмне жөнүндө болот? Академ? Салмак жөнүндө болот, атаман. Тараза жөнүндө болот. Салмакты ченөө жөнүндө болот. Ченөө жөнүндө болот. Бурайда. Тараза жөнүндө болот. Салмакты ченөө жөнүндө, маркасы салмакты ченөө жөнүндө болот. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү темабыз анда салмакты ченөө грамм деген тема экен. Бардыгыбыз темага көңүл бурабыз. Сабагыбыздын максатын түшүндүрүп берейин. Сабактын максаты салмактын чеңдиктери тууралуу билишет, салмакты өлчөөчү буюм тууралуу маалымат алышат, темага карата мисал маселелерди аткаруу менен салмак чеңдирдиктерин турмушта туура пайдалануу көздөндөргөн пайда болот экен. Демек балдар, силерге мен азыр таразаларды берем. Силер болсо нерселерди өзүңөр тартып үйрөнөсүңөр. Түшүндүкпү? Биз доскадан эмнелерди көрүп турабыз? Таразаларды көрүп турабыз. Жемиштерди дагы көрүп турабыз. Таразалар балдар, бизде акылдуулар, акылдан кария ойлоп тапкан мондай таразаны, бул да болсо грамм дегенди билинчү эмес. Мынакей, мондай таразаларды пайдаланышкан. Мурдачы бул жагына жемишти койсо, бул жагына бул таштарды эмне кылышчу? Коюшчу. 1 кило болсо 1 килолук ташты, 2 кило болсо 2 коюшчу, 3 кило болсо 3 килолук ташты коюп, ушинтип ушундай таразаларды пайдаланышкан. Андан кийин мындай пружиналуу таразалар пайда болгон. Силерге окшогон окуучулар адамдарды жакшы окуп билим алуунун натыйжасында биздин жашообузду жеңилдеткен мындай электр тогу менен иштеген, кубаттуулук менен иштеген, заряддап койсо иштей турган таразалар пайда болгон. Биз азыр көбүнчө эмне кылабыз? Ушундай таразаларды пайдаланып жүрөбүз. Бул таразаларды кайерден көрөт экенбиз биз? Дүкөнлөрдөн, базарлардан нерселерди ченөө үчүн пайдаланышат экен. Ооба, үйүбүздө дагы бар. Буларга биз жемиштерди, мөмө жемиштерди, дан эгиндерин эмне кылат экенбиз? Ченейт экенбиз.
Azı bolsa biz men karaza berip sizler nerselerdir özüңөр çenep görөsүңөр. Kana baldan bu emne gel? Alma. Alma gel. Bu emne gel? Cemiş. Cemiş. Kana cemiş? Mörmör cemiş. Azamat düz oturup bak. Mörmör cemiş. Annesi baldan bardığımız karazaga çenep görösüz. Biz kanalız. Kanabalar top veren işleydi. Top veren işleydi. Karaydız balar. Biz Almanın birden kalıp koyuyoruz. Birden. Bir Almanı bir koyuyoruz. Kana çok öyle işte verelim. Gel bile. Kana bir Alman salalım. Uçak gel oldu. Birden salalım. Kaça gram oldu? Kaça gram oldu? 240. 240 gram oldu. Bir Alman kaça gram oldu? 140. Demek sana olmalı. 335 gram. Kana 555 gram. 665 gram. 770 gram oldu. Sen kaça çıktın? 865. Ne çıktı? Alma çıktı. Gram çıktı. 865 gram çıktı. Hem karadağ çıktı. Buncaktı 765 gram çıktı. Vallahi dinimizdeki köpke. Birinci topun alması ne oldu? Dört oldu. Bu almalarda biz bir kiloya kaçtı mı? Çok cetvel aldı. Çekti mi? Kaça gram oldu? 870 gram oldu. 1 kilogram çıkarış için biz emin alırız. Dağın üstüne ne kalsın? Bir alma salış gerekli. Nazime öyle yapacak. Bucaktan bir alma alıp emek varayım. Salayım. Kaç gram oldu? 985 gram oldu. Cepte mi bir kilogram? Yok. Emek varayım. Bunlar otur. Dağı bir almadı. Kararda bir kilogram cepte mi? Cepte mi? Cepte. Silercin oyuna. Silercin kaç aldı? 545 gram oldu. Birinci top. 1 kilogram oldu almana. 1 kilogram oldu almana. Kaç oldu? 1 gram oldu o. 1000 gram dağı 85 gram oldu. 1000 gram dağı 85 gram. Alemin 1 kilogramda 1050 gram var. Demek bunu biz ne kalırız? 1 kilogramda tutup koyuyoruz. Ana alayım. Kaç oldu? 1010 gram oldu. 1 kilogramda kaç gram var koyuyoruz var? 1000 gram var. Bizdeki kaç gram oldu Allah'ımız? 1090 gram oldu. Demek bizdeki 1 kilogramda çekti mi? Yok. Ne oldu? Aşk kaç gram kaç gitti? 90 gram kaç gitti? 1 kilogram kılış için biz ne yapalım? Bir alman alıp koyuyoruz. Naziman oyunca bir alman alıp koyuyoruz. Kanaballar bir alman alıp koyunca ne oldu emin? 985 gram oldu. 1 kilogramda çekti mi? Yok. Yok. Kaç gram olup kaldı? 985 1 kilogram boluş için ne yapmış gerekli biz? 1 kilogramla cetkiriş gerek bize. Al için biz cetkiri için ben almanı bölüp koyayım ne? Antizik aşkı tutmayalım. Kanaballar anda almanı bölüp koyuyoruz. Kaç oldu emin? 1000 gram oldu. 1000 gram oldu. Demek 1000 gram emenin bir kilogramdı. Bir etkele. Kanabalda sekin ölçü. Kaç oldu almanlar? 470 gram oldu. Sizlerden almanlar 1 kilogramga jetti mi? Yok. Az болып қалды, көп болып қалды? Az. Az болып қалды. 1 kg
almamızda kaça gram koşuşumuz gerek? Kaça gram koşuyoruz? Kanan? Kaça gram koşuyoruz söyleyiniz bak. 1 kilogram kılıç için 1 kilogramda kaça gram var? 620, 630 gram bulduğunuz kaça olur da? Kaça gram olur? 1000 gram olur. Demek 1 kilogramdan kaça varken? 1 kilogramdan 1000 gram varken. Yani biz 1 kilogram kılıç için emye varken biz tarazavuzga almalardı koşarken biz. Kilogramdan kaça gram varken? 1000 gram varken. Bolbozu 1000 gram 1 kilogramdı düzötken. Anda biz savabımızdı ulatağız. Tarazavuzda benim malmat aldık mı? Evet. Tarazavuzda biliriz mi? Vardınız biliriz tarazavuzda. Azır ballar dışıtma maksatında kim kultunaydı köp çoğultak oyunun oynayız. Siler dost kadar eline çıkar. Siler de belirgen tapşırmalar çıkar. Tapşırmalardı atkarın için ekranda gönül bıravız. Siler hazır. Ekrandan çıkan eline götürazlar. Kulpunar. Cana. Santar. Siler tapşırmalardı atkarın için özgür tanda balışına gerek. Al için bir kalahan özgürdün bir sanılardı tanda balasına. Birinci top başlayıverdiler. Kanan geldiler yazayım. Kaysı da ben sandı. 9. Otur abi. Okuyunuz. Marat Dukun'dan 87 somu oyuncuk satıp aldı. Başında 100 somu var bolcu. Marat'a kança som kaytarılıp verildi? Kanan akar olsun birinci top. Kanan. Çağırır bile. Defterlere çağırır bile. Çok olmayın. Marat Dukun'dan 87 somu oyuncuk satıp aldı. Başında 100 somu var bolcu. Marat'a kança som kaytarılıp verildi. Umar. 23 son kaytarılıp verildi de Umar. Daha toktayız bu toptan. 100 son verildi. Kaça son kaytarılıp verildi? 23 son kaytarılıp verildi. Daha toktayız mı? 12 son verildi. 12 son verildi. Kaç? 13 son. 13 son verildi. Birinci toplu cevabı teşeririz. 13 son verildi. Hazrettin çıkarganı Tuğra oldu. İkinci top sandıktandayız. İkinci top Mayzar. Kaysı sandıktandayız Mayzar? Ciddi. Standayız bas. Okuyunuz kanan. Aycan. Mayzar. Bir cumadan kaça saat kitap okur? Aycan gününgö 2 saatten kitap okuy. Bir cumada kança kitap okuy. Kança saat kitap okuy? Hazret 1 saat kitap okuy. 10 saat kitap okuy. 10 saat kitap okuy da. 10 saat. Ne için 10? Ance'nin 2 saatten okur. 10 saat kitap okuy koşundu. Çoğunlar. Daha bu noktayı yapın. 10 saat. Bir günde 2 saatten okuyacaklar. Boşundu. 14 saat kitap okuydu. Birinci top. Kulpunay top kaldı. İkinci top. Birinci toptan. Naycılar gene koy. Sandıktandayız. 8. Otur abi. Başka. Naycıma oku. Kuban Cana Aybek elinden sol tarafa Kuban ortada emez. Kim kaysı yerde oturgan? Sepkin çekken 3 bala oturdu. Elvan Kuban Can Aybek. Elvan en sol tarafta Kuban ortada emez. Kim kaysı yerde oturgan? Çok var mı birinci top? 3 bala sepkin çekti oturdu. Kanday oturuştu. Kuban ortada oturgan, Aybek ortada oturup Kuban olacakta oturdu. Kuban olacakta oturdu. Aybek ortada oturdu. Elvan sol tarafta oturdu. Sen oyun boyunca. Kana birinci top
Otur oğlum. Eğer bir yumurtağa 4 minütte kaynap pişse 4 yumurtağa kaç minütte pişer? Emine için 4 minütte pişer. Seni sokağa hatırladım. 4 minütte pişer. Eğer bir yumurtağa 4 minütte pişer payı. Eğer 4 yumurtağa 4 minütte pişer. Pişer. 16. Demet, ikinci notun 16 minütte çıkar. Sen önce 16 minütte pişer. Bana birinci top, ikinci top. 4 minütte pişer. Bana teşekkür. Teşekkür. 4 yumurtadağı 4 minütte pişer. Sebebi birinci 1 minüt 4 minütte pişen bir yumurtaga ne var ki? Koş koyarken 3 yumurtanın birinci top geliriz bana. Geliriz. Hadi bekliyoruz. Kanak bakayız. Canımız düz otur. Tane. 5 bir tane adım var. Kanak. Oku hadi. Bahçede 25 darak var. Evde 7 daraktı. Kıyık salonlukta anda kanca darak kalır. Bahçede 25 darak var. 7 daraktın bir saldan kanca darak kalır. Kanca darak kalır. Size boyunca boyunca kanak. Birinci top. 17 darak. Emniyet için. Emniyet için. 8 daraktın yılda. 18 emniyet için. 18. Azamatsın. Kanak görelim. Geçeriz. Geçeriz. 18 Tuğra. İkinci toptan gel gidelim. Buraya da gel. Tanday kız. İkincini tanday. Otur koy buraya da. Boku koy. Bir ayda 36 canlı kitap koşuldu. Bir ok 24 kitap çok oldu. Hazır kitaphanelerde kança kitap var? Kana. Kitap, mektepte kitap arasında 150 kitap var iken var boşluk başında. Anan keyin bir ayda 36 canlı kitap koşulup turdağı bir ok 24 kitap çok oldu. 160 kitap kaldı o sen böyle koyun. 162 kitap kaldı. Anneni 150 kitap var olmuş. Aha bir ayda 36 kitap koşuldu. Anan ayda 24 kitap koşuldu. Gelmedi, alındı. 150 kitap 36 kitap koşuyoruz. 186 kitap koşuyoruz. 186'dan 24 kitap kim diyoruz? 168 kitap. Azamat, Azrek azamatsın. Kana tekşeriz. Azamat 162 kitap ne yoktur? Bol kalktırır. Balgar, uşu menen biz bışık dolu jıyıntıktayбыз. Azamatsыңар бардыңар, активдүү катыштыңар, туура чыгадыңар. Анда балдар сабагыбызды улантабыз. Азаматсыңар балдар, бүгүн сабакка активдүү катышып, берилген суроолорго туура жооп берип, тапшырмаларды так аткарып жаттыңар. Силерге берилген ар бир тапшырмага мен 2ден кулпунай берип жаттым. Азыр биз алган кулпунайларыбызды, 2 топтун алган кулпунайларын санап көрөбүз. Кана биринчи топтукун санайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek birinci top 5 tapşırmalı tuğra atkarışıptır. İkinci toplum kulpunaylar sanayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ikinci top 4 tapşırmalı tuğra atkarıp 8 kulpunaydı çoğultup alışıptır. Annemizde baldan бүгүнкү сабактын жеңүүчүлөрү ким болушуптур? Биринчи топ болушуптур. 2 топ тең. Азаматсыңар сабакка абдан жакшы катыштыңар. Азыр силерге үйгө тапшырма берем, бардыгыбыз көңүл бурабыз. Мен силерге мындай карточкаларды таркатам. Карточкаларда бүгүнкү өтүлгөн темага байланыштуу мисал маселелер бар. Үйдөн дефтериңерге аткарып келесиңер. Макулбу?
cepte kaldı. Var usta ceptin. Demek bana yük taşıma düşünüp oldu.